पेद्रूचें दुसरें पत्र. अध्याय 1. जेजू ख्रिस्ताचो सेवक आणि धर्मदूत जावन असलेल्या सिमाऊ पेद्रून आमच्या देवाचे आणि सोडवणदारा जेजू ख्रिस्ताचे नीतिवंत करतले सक्तेन भावार्थाचे देणे आणि आमचे सवे समासम हक्क जोडलेल्यांक बरोवचे. देवाक आणि आमच्या सोम्याक तुम्ही वळखले वरवीं अधिक मापान कृपा आणि शांती तुमका लाभो. आपले स्वंत महिमेंत आणि सुखांत भागीदार जावंक आमकां आपोवणे दिल्ल्या देवान आपणाची वळख आमकां दिवन आमचे जिणयेक आणि खरे भक्तीक गरज असलेले सगळें दिलां. ह्या आपोवण्या वरवीं अधिक वर्ती आणि मोलादीक देणी ताणे आमकां दिल्यांत. हांचे वरवीं कुसड्या अवगुणांनी भरून गेल्ल्या संसारात हावन सुटून देवाच्या सैबाचे तुम्ही वांटेली जायशें केलां. ह्याच पासोत तुमकां व्हड उमेदीन वावरूंक पडटले. तुमच्या भावार्थाक शेगूण, शेगुणाक जाणवाय आणि जाणवायेक स्वनियंत्रण, स्वनियंत्रणाक सोसणीकाय आणि सोसणीकायेक भक्ती, भक्तीक एकामेकाची दयाळाय आणि दयाळयेक मायामोग मेळोवंक जाय. हे शेगूण तुमचे थंय आसोन ते वाडून येतीत जाल्यार तुम्ही केदींच फळावीण जावची नांत. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची चड आणि चड जाणवाय जोडच्यांत हे शेगूण तुमकां आधार दितले. कोणा थंय हे शेगूण नांत तो आंधळो आणि कुरडो, पातकांतलो आपणाक धुवन नितळ केला म्हणले तो विसरला. देखून भावां भयणीनो, तुमची विंसोण आणि आपोवणे भद्र करूंक आनीकी चड प्रयत्न करा. अशें करशात जाल्यार तुम्ही केदींच पाडाव जावची नात. हाचे वरवीं आमच्या सोम्या आणि सोडवणदारा जेजू ख्रिस्ताच्या सासणीक राज्यांत प्रवेश जावपाचे संपूर्ण हक्क तुमकां मेळटले. देखून ह्यो संगती जाणा आसोन तुम्ही आता जोडलेल्या सतांत स्थिर स्थापीत जाल्यात तरी त्यो तुमकां परत्यान परत्यान उगडासाक हाडूंक हांव पाटी सराना. हांव ह्या कुडीच्या तंबांत आसासर हांवें तुमकां उगडास कर्ण जागोवचो म्हजो कायदो म्हूण हांव लेखतां. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्तान म्हाका कळीत केल्ले प्रमाणे म्हजो तंबू कवळून वरचो वेळ लागीं पावला म्हूण हांव जाणा. पूण म्हज्या मरणानंतरय ह्यो संगती तवळ तवळ तुमच्या उगडासाक हाडचे उपाय तुमकां तयार कर्ण दिवंक हांव प्रयत्न करतां. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची पदवी आणि ताचे येणे तुमकां आमी कळीत करतना चमत्कारेन विणलेलीं घडपां वा काणयो आमी तुमकां सांगूंक नात. ताचो वैभव आमीच आमच्या दोळ्यांनी देखल्लो आसा. निजाकी देवा बापा थावन मान आणि महिमा ताका लाभतना महिमेवंत वैभवात थावन ताचे विशांत आयिल्ल्या त्या ताळ्यान अशें म्हणलें, हो म्हजो मोगासो पूत, तो म्हाका मानवाला. पवित्र दोंगरार आमी आसल्या वेळार होस्स ताळो आकाशात थावन आयिल्लो तो आमी खुद्द आयकलो. ह्या शिवाय आमचे मदें दृढपणी स्थापीत जाल्लो प्रवाद्यांचो संदेशय आमी आयकला. तुम्ही त्या संदेशाक चीत दिल्यार बरें. दीस उजवाडासर आणि फांत्याचो सुख्र तुमच्या अंतस्करणांनी उदेसर काळोखांत प्रकाशतल्या एक दिव्याबरी तो म्हणयेत. हे तुम्ही पयलें जाणा जायजय. पवित्र पुस्तकाचो खंयचोय प्रवाद मनशान खासगी अर्थान सांगचो न्हय. कित्याक खंयचोय प्रवाद मनशान आपल्या स्वंत प्रेरणान उसारलेलो न्हय. बगार पवित्र आत्म्यान प्रेरीत केल्ले प्रमाणे मनीस देवाची उतरां उलयल्लो. अध्याय 2. इस्रायेलाच्या लोकांमध्ये फुडकिरे प्रवादी आसले बरी तुमचे मध्येय फुडकिरे शिक्षक उठतले. नास हाडची सूख शिकोवन सोर्यान ते शिकयतले आणि तांची सोडवण केल्ल्या सोम्याक नाकारूंक पावतले आणि शेकी आपणाचोच नास मागून घेतले. जायते जण तांचे भास्कळ चालीचो पाटलाव करतले आणि हे तांचे चाली वरवीं सताचे वाटेक ते अवमर्याद हाडतले. स्वंत आदायाचे आशेन फटकिऱ्या वा काल्पनीक काणयांनी तुमकां ते फटयतले. जायत्या काळा आदीं तांचेर उच्चारले ख्यास्तीचे फैसल तांचे वयर
भेजल्याशिवाय रावाशेना. खरेंच ते फैसल तांचे वयर भेजोंक दीस आनी रात आयते आसा. देवदूतांनी सयत पाताक केल्ल्या वेळार देवान तांकां शिक्षा लायनासतना सोडलें वे? ना, तांकां ताणें पाताळाक धाडलें. जडतेसो दीस पर्यान काळक्या भुंयारांनी तांकां बंदोबस्तेर दवरले. प्राचीन संवसारांतय भाग्यवंत जिणी परगट करतल्या नोयेक आनी हेर 7 जाणांक मात्र ताणें बचाव केले. देवाक मानिनातल्या ह्या संवसाराक ताणें माफ केलें ना. बगार बुडतुगोल धाडन ताचो नास केलो. सोदोम आनी गोमोरा शहरांचेर ख्यास्तीचें फर्माण दिवन तीं ताणें भस्म केली आनी तांतले पिळगेक नास केली. अशें उपरांतल्या काळार देव फिरांत नासतना जियेतल्यांक ताणें एक दाखलो दिलो. तरी पूण खोट्यांची लजेपास्ट साल पळोवन कंगाल जाल्ल्या त्या नितीवंत मनशा लोताक ताणें बचाव केलो. तांचे मदें जियेवन आसता तांच्यो खोट्यो करण्यो पळोवन आनी आयकून ताच्या नाजूक आत्म्यान दिसान दीस कळवळे भोगले. अशें देवाचे भिरांतीन चलतल्यांक कश्टां आनी अनवरांतलीं कशें निवारूंक जाय म्हूण देव जाणा. खोट्यांक चड करून कुडीच्या अनिस्कळ वडण्यांक लबदल्ल्यांक आनी अधिकाराची बेपरवा करतल्यांक जडतेसो दीस पर्यान शिक्षे खाल दवरूंकय सोमी जाणा. तसले मनीस भे नातलले आनी गर्विश्ट देखून सर्गींच्या रसनांची सयत निंदा करूंक फाटीं सरानात. पूण देवदूत अधिक बळिश्ट आनी पदवेदार तरी सर्वेस्परा मुखार तांकां खंयच्याय थरान आड उलोवंक वचनात. पूण हे मनीस सैमा प्रमाणे चलतल्या आनी आमी धर्न नास करताव त्या बूद नातल्या क्रूर मनजातीं बरी. आपणाक समजनातलेल्या संगतींची ते निंदा करतात. असले मनीस आपणे केल्ल्या वायटाक वायट भोगून त्या रान मनजातीं बरी नास जातले. सगळो दीसय खुशालाय भोगचें सुख म्हूण ते लेखतात. तुमचे सांगाताक खावन जेवन गम्मतां मारतले हे मनीस मतींत तुमचे विरोध दगो चिंतून तुमचे समाजेक अवमर्याद हाडचें खत जावंक पावल्यात. तांच्या दोळ्यांनी भरल्या परद्वारी दिश्ट कळनासतना पातकाक लोबदोन आसलेले हे मनीस अथीर आत्म्यांक पासांत वोडूंक हुशार. तांची काळजां सर्व अभिलाशेन भरल्यांत. शिराप पडलेली पिळगी ती. नीट वाट तांणी सांडल्या आनी वांगटे वाटेक ते परतल्यात. बेवोराच्या पुताची बालामाची वाट तांणी धरल्या. हाणें वायट करच्या कामाक मजुरी मागल्ली, पूण ताणें चिंतलेले वायट करनेक ताका बेस्टावणें मेळ्ळें. एक मोन्या गाडवान मनशाच्या ताळ्यान उलोवन प्रवाद्याची पिसाय रावयली. हे मनीस उदाक नातलेल्या पोट्टू बायां बरी, जड वाऱ्याक उबोन वेता ते धुवरे बरी. पाताळाचो अंधकार तांकां तयार आसा. अनभवार्थीपणांतली नवीनस सुटोन आयिल्ल्यांक कुडी विस्व्यांच्या खोट्या आशांनी ते भुलयतात आनी कान खुशी करतल्या पोकोळ उतरांनी ते फुसलायतात. तेच खोटेपणाचे गुलाम जावन आसता हेरांक ते स्वातंत्र्य भासायतात. कित्याक खंयचे वस्तू वरवीं एक मनीस पाडाव जाता त्या वस्तूचो तो गुलाम जाता. आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताचे वळखी मारिफात संवसारांतले कुसाडायंतले ते सुटल्या उपरांत परत्यान तांतून ते लोळल्यात वा तिचे गुलाम जाल्यात जाल्यार ही तांची निमाणी दशा पयलेंचे प्रास चड वायटाची जावंक पावल्या. ही पवित्रपणाची वाट जाणा जाल्या उपरांत आपणाक कळीत केल्ल्या भाग्यवंत उपादेसांक तांणी पाठ करचे प्रास ती वाटच तांकां कळीत जावंक नातली जाल्यार कितलें बरें आसतें. सुणे आपणे वोंकलेंच खाता आनी धुल्लो दुकोर परत्यान उपरांत लोळटा. ह्यो गादी तांचे विशांत रुजू जाल्यात. अध्याय 3. मोगाच्यानो, हे हांवें तुमकां बरोवचें दुसरें पत्र. आदी मागां भाग्यवंत प्रवाद्यांनी उसारलीं उतरां आनी तुमच्या धर्मदुतां मारिफात आमच्या सोमयान आनी सडवणदारान दिल्ले उपादेस ह्या दोनी पत्रां मुखांत्र तुमच्या उगडासाक हाडन तुमच्या मतींनी आदलो उगडास जिवो करूंक हांवें सोदलां. देखून इतलें तुमी पयलें जाणा जायजय
शेवटींच्या दिसांनी केंडून उलयतले ठक्की तुमचे मध्ये उडतले, आपल्यास दुराशांप्रमाणे सलचे मनीस ते. खंय उरली ताच्या येण्याची भासावणी, आमचे पूर्वज मरून गेले तेदना थावनी सगळे तशेंच चलता आणि संसाराच्या आरंभातावनी तशेंच म्हण ते म्हणतले. आकाश आरंभार आसलो आणि पृथ्वी देवाच्या उतराचेर उदकांतली वयर सरली, पूण उदकांतच ती रावली हे सगळे ते जाय म्हण विसरतात. उदकानच तवळसो संसार बुडतुगलांत नाश केलो, पूण आता आकाश आणि पृथ्वी त्याच शब्दाचे सक्तेन जडतेसो दीस पर्यान, म्हणजे खोट्या लोकांचो नाश जाता पर्यान उज्यान भस्म करूंक म्हण देवान दवरल्यांत. मोगाच्यानो, हे एक तुम्ही केदींच विसरचे न्हय. सोमयाक एक दीस म्हणल्यार 1000 वर्सां बरी, आणि 1000 वर्सां म्हणल्यार एक दिसा बरी. थोड्यांक तशें भोगता जाल्यारय सोमी आपली भासावणी पाळूंक घळाय करिना, पूण तुमचे लागीं तो दीग सोंसणीकाय घेता. तुमचे मदें कोणूच नाश जाय नये, बगात समेस्तांनी आपणा थंय परता जाय म्हण ताची अपेक्षा. सोमयाचो दीस सोराबरी येतलो, तवळ आकाश मंडळ कठीण आवाजान कोसलोन पडतली, मूळ तत्वां उज्यान कडोन वेतली, पृथ्वी आणि तिचे वयर आसलेल्यो सर्व वस्तू लासोन भस्म जातल्यो. सगळी सृष्टी हे परी नाश जावन वसूंक आसा जाल्ल्यान कितली भाग्यवंत आणि भक्तिवंत जिणी तुम्ही जियोंक फावो. सोमयाच्या दिसाक राखून रावा आणि ताच्या येण्याक वेगीं तयार जाया. त्या दिसा आकाश मंडळ उज्यान जळोन कोसळतली आणि मूळ तत्वां धगान कडोन वेतली. तरी पूण ताचे भासावणेक सरी जावन पवित्रपण वस्ती करता त्या नव्या आकाशाक आणि नवे पृथ्वेक आमी मुखार पळेवन आसाव. देखून मोगाच्यानो, ह्या घडितांक तुम्ही राखून आसतना समाधानी अंतस्करणाचे जावन देवाक मेळचे खातीर निर्मळ आणि निष्कळंक जिणी जियोंक हर प्रयत्न करा. सोमयाची लांब सोंसणीकाय आमचे बचावेचो संदर्भ म्हण लेखा. आमच्या मोगाच्या भावान पावलांनी आपणाक लाभलेले जाणवाये प्रकार हेंच तुमकां बरयल्ले. सर्व आपल्या हेर पत्रांनी हे संगती विशांत उलयतना ताणे हेंच शिकयलां. समजोंक कश्ट मारतात त्यो थोड्यो संगती ताच्या पत्रांनी आसात. अज्ञानी आणि अथीर मनाचे हांचो अर्थ घुंवडायतात, तशेंच पवित्र पुस्तकाच्यो हेर संगती ते घुंवडायतात आणि आपल्यास नासाक कारण जातात. मोगाच्यानो, हे सक्कट तुम्ही पहिलेंच जाणात. देखून तुमच्या दृढपणा थावन तुम्ही पडाना जावच्याक कायद्या विरोध चलतल्या त्या मनशांनी वांकडे वाटेक तुमकां परतीनाशें सत्राय घेया. त्याशिवाय आमच्या सोमयाची आणि सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची कृपा आणि जाणवाय तुमचे थंय सडा जाय. ताका जावं महिमा आता आणि सदांकाळ.